Chanchin Thakla Khom Amasan Athupite Center le State BJP gam vai hom hun sung hun so tak chi zom nalai ding a hitin BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi ingen Imphal YVA Joint Headquarter in Kumsomni pangatin na zani huna Classic Hotel muna lop alahi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo Sini Doikim Insibai ko hunbuk hi Chanchin Thakla Khom Akim Zon and Khom hitiu Center Atal Bihari Vajpayee Mapuina BJP Gamwai Hom na hunlai a Manipur Khanto na le Mason na ding a seple bola umtekha zi hunlai a Congress Gamwai Hom ten ana sepu alapat dobe puha a hitin BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi again hi BJP Moirang Mandal Ahad Zok dik na dingle na sepding khen khatte gen khom na BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi le Moirang Assembly Constituency MLA P Sharat Chandra Pannan gen khom na hun khatne alahi gen khom na hun achun BJP Manipur President Sharda Devi in Kumsani Somni Pani a Manipur Legislative Assembly Kitel Pina umding ahin BJP in constituency Somli a galzo na inay na dingun worker te lungkigol taka sem khom hitiu chule India Prime Minister le Manipur Chief Minister in mipite adinga thilpha abol teu khen khat Sharda in gen latna alanei hi zihun matna to kiton in BJP Moirang Mandal President Muhammad Abdul Hamid in constituency home sunga athaka BJP hunglut te enrollment drive alapan do ko ahi Sina maternity benefit ki scheme lupa chawa gi law na bhona da miron be ma lupa chahum den yo be abse masidi ai isana sakhi hoi do number ai isa bro karami 95 ta karaga 2000 bawa municipality da purami matam da moi gi sarkar lai coalition moi su sidai sida ngang iba loina ma ai koi CPI oigera NPP oigera ama oigera NPP habani ko Manipur People's Party ki housing na akoi ozoi Congress lai biriba moi gi matam da law ba gai di law ramaga matam ma da ai koi thabak tawbiram ba matam da di yamna clear tawbiram da ba adumba leader nakta ne ba ngasi ju law ri sin se Moina kari to biram ga se masi ai proof pi ba pame BJP ki foundation de da haibok sing da environment ka mari leina na ai koi Bharatiya Janata Party ki vision level leaders sing da tree plantation to na tree plantation to ba matam da nongam ba da Bharatiya Janata Party ki yuva morcha na thaba u mayam phukki ba se matam da MLA kana no ai ba se mayam puna mana khangi Zani Tarik Sompanga October Kumsangni Somni Pakhatni in Hotel Classic Imphal Muna YVA Joint Headquarters Silver Jubilee Pu James Henne Mang Vaiphei President Hina in Alamango hi Zihuna hin President Malat na in Puitu Mulim ta mi pali te su na hunle Jubilee da khetna le mi pi hung khom te thu vaidon na alani hi Zihuna hin pu LM Khauti IPS DGP Manipur Chief Guest hi in chule Pu P Vaiphei IAS Additional Chief Secretary Manipur Chief Host apang in YVA Joint Headquarter Member tele Joint Headquarter Home sunga YVA Block like Unit pui tu tele YVA pui tu lui te chi khom in Jubilee Program chu loting takin mat alahi Family ai lo la mau individual mo po na khan e hak sa naw mi pi te hak sa naw thi le mani tok naw ai lo la accident ni tok na teo ai lo le diwa baham itigola haksana ila tok na te ho he amawen unorganized form kha EYV spirit ane na jego khan nasataken nama dinga alapango gari te la tok dogo tam taken haksana huna phaya kian koltel en koloti ho hi tam ta stories he Chief Guest Pu LM Khauti in YVA Silver Jubilee Song Honna Aneina Founder Member te le Ex-President te Choi Hoina Thilpik Pi na le YVA Tom Ngaina Award Tangwalam Creation le Pu Joseph Thanglet te Pik Dona Anehi Chule Pu Pi Vaiphei Kinga Memento a Talo Pu Kai Hau Vaiphei Het Zingna a Ambulance a Hun Ngai to Pik na Chunga Kipak na e Sakna le Pik Dona le Alanehi Chief Host Pu P Vaiphei in YVA Silver Jubilee Souvenir Honna le YVA mina blood donate alabol tu te pangave sanga tamzo donate alabol tate mi som pathum te chunga kipak pina thilpik pik dona le
le ala nei hi chule VBCA ko chomin akum tam PVBA mina than mol hi YV Imphal YV in ala ki mangsek ki pakna lat sakna memento pik dona le ala nei hi Manipur ka hong zonu Manipur isep zonu ke ki phudok le kum som ni nga ting tok ta chief guest pu gen golin lung helum thim ten jeng ta pu chief guest pu hi ke holoi to silonga ala ki bo pan ka hi wa amau chu college kai BS sim lama taw ke chu school kai high school le ki kai nai lo hi aji hun lai chun mi ki tom je kin thina man na tok te kha apang thei the le ki pang mai sep compiteu pol dang lama ki pat palai YPA apat mi pagit YMA apat mi pali le HYA apat mi pali ted zihun program ava upo hi chule VPC general headquarter YVA general headquarter le zillai general headquarter lama patin le holibna alaneyu ahi zihun ahin Reverend Esprim Vaiphei president amko in hun hon pau chapna aneya Reverend Di Lulun ex secretary VBCA in song le souvenir latna pau chapna anei in Reverend Khumnei thang in hun kha pau chapna anei hi YVA Joint Headquarters Secretary Tangwal Pau nei lalin again be na achun Silver Jubilee hi thupi taka mi pizo si hopa bolding ngai to na ning kum sang ni somni akipata hun chon to alahi COVID-19 boina zika du thu sam golin ibol thei ta po ho akisatak zet hi tin atak lang hi ahong tungding assembly kitel pina hong umding ahin free and fair kitel pina nei thei na ding a bike rally khat Tuni Kumbi Assembly Constituency Home Sunga Paddo hi Youth United Kumbi Gongal Nami Zakhatvel Panna Rally to National Teacher Awardee KH Indra Kumar Singh in flag off ball in Thakdona alani hi Rally to kisai KH Indra Kumar in again na achun ahong tungding sompani veina general election ahin suma vote hall loading nekhom don khom ball loading doina a rally hi ki gongal a hitin again hi Iramda masigi kendra sigi intending candidate sing maruaina loinana akoi praja voter oiriba singna masigi sana kaulon sing asi khara dorgusu hongdokpa yanana bagi khongjang asida support tobiduna akoi adugumlaba yamna taru tananba adugum election lama akoi tungda lakadoriba naha singda asumba election ama mami tahal hawna bagi adugum changsin jariba khongjangni Youth United Kumbi President M. Johnson Meitein again na achun Assembly Constituency Home Sung Kumbi Municipal Council le Panchayat te kitel pina to kisai nekhom don khom a ball pi q in la ahong tungding kitel pina hi free and fair mi p10 kitel pina anei theina ding in candidate te le akising sakdingo ahi free and board ta akhoi free and fair oina pangthokna election jida akhoi campaign asida akhoi saruk yariba akhoi member khuding amasung intending candidate oidiba akhoi ikai khumnaraba matik charaba intending candidate oidiba akhoi kendra sigi aigi ipa indon aigi kaka mama khuding pusu amu hanna akhoi youth united kumbigi maikai dagi lakadol election asida yamna santi oina akhoi kendra asida paisa tingdabida free and fair oina pangthok minasi haiba wafum jiga thamjari Tunin Zillai Kangui Block Vaiphei Students Association malat na in Zillai Meritorious Award Come Get Together program alamango ahi zihun ki matna ahin VPC General Headquarter VPC Eastern Block VPC Kangui Block Zillai Kampupi District chule Zillai General Headquarter 10 ava op theyo ahi Z Meritorious Award Come Get Together program hun ahin namlam le History of Kangui Block te chanchin gen na nei ahi chule Holin in pu thangkhochon haukip MPS Additional SP LAO Kampupi District chule pu James Dozapau haukip MCS CEO ADC Kampupi te apango hi Kangui Block noi Meritorious Award apat hin class 10 le class 12 mi somgit panga wal in lotina nei ban in BA apat achunglam te mi somgit wal te chunga award hopdo alahi All Angtha Election Committee le All Angtha Mera Pai BTIO kahi kiti khen khaten Andro constituency masanga MLATH Shyam Kumar ju yai ripu yambim mi P10 veng sung lut ding aphallo hi anung lak lo a hi chun constituency intending candidate L Sanjoy le Angtha alu saklo hung hi ding a hi tia thuthang ala kha khosung mi pi te thupukna a hi poitin sukdikna ahong bolo a hi Zi Chungchang hito kiton in Zani Angtha Maning Leikaya El Sanjoy Election Committee Gongal na chanchin thak
la khom te to akimuto na o committee a youth president ke Sushil Kumar again na achun a hongtung ding Manipur Legislative Assembly kitel pina dinga Andhra constituency a free and fair kitel na nei theina ding in kising sakna nei a hi zigol hun komkal ahin mi khen khatin boina pin sakgo ki sakna ane yu hi thilda takahi intending candidate oina leiriba ingwina panjarabada Sri Laurembam Sanjoy Singhi Yamimda Laibabu Sangba Yaroi Haina Masana Masabu Secretary ni Haizava Mioi Karana Haikiba Adu Angtha Kungi Apunba Ware Nate Maranai Oiba Wafani Sri L Sanjoyna Angthada Sangbada Atingba Mata Laite Haina Mediagi Tungda Laibak Miam Pumbagi Mafamda Singdukchari CM in achi ta tarik sompali a Chief Minister gi Health for All District in Alahondok kha intina chi a damlote etna alanei pantaw hi Health for All scheme noya Manipura umveng chomle intin hope sok sak te dinga gongal hi medical department chom te ki tho in intina COVID-19 test apantaw hi test ki bolte ho cho apoi modung zui in damdoi te ho lepi ka hiu banghem tia apoi mo jodi ka umahi chun anai pen a healthcare center a pollutin ayat kol the hi Health for All scheme medical team te ho intina achi masangun asha worker ten damlote a hol dok masak ten a hol dok masasek ui di thu hi ta hi Rama Foundation gongal na achita tarik sompakatapat sompangachan cultivation of mushroom technology spawn production le value added chungchang a training program zani khanzo ahitai Foundation gongal na wabagaya training program alaki bolna ahin regional awardee Sora Rajendra Kumar in pa mushroom tuding dan scientific method bailam takachi chom nek theilo ding pa chi chom sum kol veina le sum le pai mu na ding to kisai training pang taking a het sakna nei hi training apang taking in certificate pik na le ko to bang self help group organization ten training hi phatchom na amat nom o hi chun rims road Rama Foundation apat akim zon chanchin lak thei hi natin foundation PROS nongan ba in again hi Narcotics and Affairs of Border NAB Loy Khatin achita October sompali ni taklam da nga le kimvel in Imphal Dimapur lampi sekmai Kojin Leima mun chi sukchi to te check abol now in danin aphalo heroine number 4 pu hungmi pathum matina hi heroine number 4 to matkhoma te cho hiule Tingnopal district Molsang village apat helkhomang mate kumsomni pasagi Chandel district Molnom village apat nemnei kim haukip kumsomni pako chule Tingnopal district Molnom village apat yangkholet haukip kumsomli pakhat hi Mata apatin police te sabon ke somnga ahungpo kuchu gram zagup somni panga vel hiding heroine number 4 matpi ko ahi Zibana chun amao hungcho na Hyundai car I-10 registration number MN01G6826 le mobile number pathum Aadhaar card pathum to aman khomo ahi Mata pathum te chu NAB police station a case file bol khum ahi Khovel pumpin ato COVID-19 na kipat kiven bit na dinga mimalin ibol the thilte ho ngai khok thaka bol si dingin Vahui TV lamapatin ikichilo hi zite cho hi le face mask bol jing ding khale khat figu ki ka ko ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi vaccine ki kap theizo si ki kapat na kipat dam le bit takin chi go hitiu avela thupi te centerless state the BJP gam vai home Hun sot tak chi zom na lai ding a hitin BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi ingen Imphal YVA joint headquarter in kumsomni pangatin na zani huna classic hotel muna lop alahi Tuni ading Vahui TV Vaiphei news ji chancho hitai antu tezo silabon unmangpha